Karena kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Rasul Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah dengan fadilah daripada Allah dan rahmatnya, maka berbahagialah. فأمرنا الله تعالى أن نفرح بفضله وبرحمته. Maka ayat ini menunjukkan bahwasanya kita mesti merasa bahagia dan senang karena fadilah dan rahmat daripada Allah. والفضل الأعظم هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Dan fadilah yang paling besar bagi kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. والرحمة العظمى هي سيدنا ومولانا محمد صلى